این با من السلام علیکم. объекти навбати мо ин доманде квартира пардохтис ремонтшудост кабелои локальни сет камера калонкиша пайваст мекунем. марҳилаи якуме симгузаронӣ буд, марҳилаи дуюмаш насби калонкаҳо шудааст. баъди полни корро бо умни дом камера ҳамаша пайваст мекунем. объекти навбати ба Face ID контроллер дарба задем, кӯринаш отпечатки буд. домангиҳои доступш ограничить кардан мумкин. салому алейкум. объекти навбати доми Дарё Сити 32 этаж аст. ан поён якта пиёда бум. якта қулфи дاره. колчи василан котам. навбати мо бачаҳои хайрохун мебошад. главни расследовательни иҷтимоӣ мо инҷо мемонем. инҷо якта роутер паталошни барои рӯйҳавлӣ инҷо мемонем. якта дар монитор домофон мемонем. дарвозахона визивной панел, техмемешение барои роутер интернет мемонем. баъд кӯчава камера мемонем. қафои деволба ин тарафа дута камера мемонем. дача қафои инанги дача полни умни дом мекунем.